Prvo pitanje je postavila danas u okviru ove konferencije. Radi se neki taki presek feminizma. Gdje je feminizam danas? Na kojim nekim osnovima misliti i graditi feminizam danas? Pa bi možda pitala kako je tvoje mišljenje oko toga. Kad govorimo danas o feminizmu, o čemu zapravo govorimo? Pa kao prvo što se tiče konferencije do sada, ja imam osjećaj da se radi više o presjeku feminističke teorije, nekih njenih intervencija u različita društvena pitanja, tako, ako mogu tako da kažem, a ne toliko o presjeku čitavog feminizma. Naime, što meni fali, a što će još možda doći na agendu ili trebalo bi doći sutra, to je pitanje feminističkog aktivizma, onog što se konkretno radi za to da bi se promijenio položaj žena. Mislim, mi svi znamo u kakvo doba živimo, šta se ženama dešava, mi svi znamo da se ruši ne samo socijalna država, nego država uopće, u smislu nekog onog tvrdog dijela društvenog veziva koji je, kako bi rekla, još uvijek nešto što nismo prevazišli i to je jedan od načina na koji znamo živjeti kao društvo, znači da imamo i državu kao neki aparat i represije, ali i aparat koji treba da brine i o marginaliziranim grupama i njihovim pravima i tako dalje. Mislim, ruši nam se sve paradigme zapravo, a kad pogledamo šta se tu dešava sa ženama, očigledno je da su opet one prve na udaru, prve koje gube posao, prve koje ulaze u te prekerne oblike rada. I ako sa druge strane, recimo, ima ih sve više koje završavaju studije, ima ih već više nego muškaraca, a opet ako idete pogledati statistike Zavoda za zapošljavanje, između onih koji imaju diplomu, 70%, barem Sloveniji tako, su žene i tako dalje. Da ne govorim o tome kako su mnoge žene, recimo migrantkinje, naprosto nevidljive, njihov posao koji obavljaju u našim društvima nevidljiv je, ne znamo čak ni koliko one mogu zaslužiti tim poslom, da li mogu proživjeti sebe i svoje porodice. Znači ima puno tih, recimo, socijalnih zbivanja, socijalnih u užem smislu, gdje se vidi da položaj žena postaje sve lošiji, a nema tu zapravo nekakvih odgovora. Mi smo nekako navikli, naučili se da imamo socijalnu državu i da će se ona pobrinuti za te koji imaju manje ili teži dostup do svojih prava i tako dalje, ali to se nam sad ruši. I to što meni fali, ne samo na toj konferenciji, nego inače naravno u feminizmu danas, moram da kažem da sve vreme govorimo o situaciji u Sloveniji zapravo. Ja ne poznajem dovoljno dobro situaciju u drugim državama, ali u Sloveniji je tako da tu nema feminističkog glasa, javnog glasa protiv toga. Ima puno istraživanja, ima tu neki univerzitetski diskurs oko toga, jer imamo puno tih studija žena, odnosno studija spolova, različito se nazivaju, a nema nekih aktivnosti protiv tih zbivanja. I mislim da smo tu same zapravo upale u neku vlastitu zamku priče o kako se kaže, prava čovjeka,
Ljudska prava. Ljudska prava, da. I zaboravile da država nije nikad ni bila, a nikad neće biti do kraja garant tih prava, da sve vreme mi moramo biti aktivni u tom smjeru da država ostaje garant tih prava. To je otprilike moja priča o feminizmu. Sad, ako sam dobro razumela, upravo to, feminizam danas treba se uključiti u ta isto i veći neki pokret za sama socijalna prava i za neke socijalne stabilnosti za svo prebivalstvo, žiće, ne samo za elite, za obranu elite. Sigurno i imam isto osjećaj da nam se ponavlja neka priča, iako znam da se povijest nikad ne ponavlja jer uvijek je tu nova priča, zapravo ipak u antiglobalizacijskim pokretima recimo ima puno žena. Ja znam da među njima ima i dosta feministkinja i znam da one pokušavaju isto tako dodati tom pokretu neku feminističku notu, ali priča se ponavlja u tom smislu da opet imamo neki širok, jako značajan, da se razumemo, društveni pokret gdje akteri nisu shvatili da je priča ravnopravnosti ili možda čak jednakosti, društvene jednakosti, osnovna priča svega. To je jedini put ka uspjehu, ako smijem tako da kažem, znači ka uspjehu za sve, da ta priča donese, da ta borba donese nešto svima koji su uključeni. Prije ste već ispostavila, ne samo u okviru konferencije, nego uopće, upravo tu neku distinkciju između teorije i prakse. Možda bi unutar feminizma mi te pitala na moguće na ovakav način, kakav je odnos između teorije i prakse i zašto teorija treba praksu i praksa teoriju ili potpuno diskontinuiteta? To me zanima. Kako ti shvaćaš? Ti ipak prilaziš isto sa strane i aktivizma, ali s druge strane isto i iz nekih teoretskih krugova i iz nekih naučnih krugova. Tako da imaš taj neki dvojni pogled, ali me zanimalo kako bi kvalificirali ti tu taj odnos. Ta moj dvojni pogled je moj problem kroz čitavu moju feminističku povijest. Na neki način sam sve vrijeme u schizofrenoj poziciji i kako da kažem, kad se družim sa teoretičarkama ja osjećam tu prazninu što se tiče te neke praktičke borbe, tih nekih praktičkih akcija koje mogu donijeti neku konkretnu promjenu, a kad sam sa aktivistkinjama opet osjećam tu prazninu na mjestu gdje treba misliti, promišljati ono što radimo. Mislim, pitanja nisu jednostavna i ako ih napravimo jednostavno, možemo krenuti sasvim pogrešnim pravcem. Mislim, ne bi sad ulazila u konkretne primjere, ali uopće mogu tako da kažem. I recimo na ovoj konferenciji koja je, mislim, odlična gledano teorijsko, mislim, ja sam oduševljena svim tim teoretičarkama sa ovih naših prostorija bivše Juge, ali i iz drugih dijelova svijeta. Mislim, to je nevjerovatno koji fond znanja one imaju ili mi imamo. Naprosto, mislim, sediš, slušaš i ne možeš drugčije nego da si oduševljena. I imam zapravo samo jednu kritičku primjedbu, a to je da se ne postavlja pitanje i ne traži se odgovore ili nema razmjene na temu gdje smo mi, te teoretičarke koje sad sedimo tu, izlagamo te vrhunske teorije.
tko smo mi, odakle dolazimo, gdje idemo, zašto smo tu, tko sam ja kao jedna od učesnica svim tim drugim učesnicama, zašto smo mi sad tu zajedno, šta zapravo hoćemo time. I naravno, odakle dolazimo, iz kojih institucija ili nevladinih organizacija, znači, fali mi zapravo promišljanje vlastitih praksa, da. I tu mislim da je tu je uvijek ona tačka gdje se može dogoditi neki problem. Sad, ja se nadam da će se to još dogoditi, iako se malo plašim da se neće. I da ćemo se razići sa punim glavama tih, kao što sam rekla, stvarno vrhunskih teorija i nevjerovatnog fonda znanja, ali da nećemo osmisliti naše druženje tu. Zašto smo zapravo mi se tu našle? Jer ako mi samo izlagamo ono što smo ustanovili našim istraživanjima, našim čitanjem i tako dalje, to isto bismo mogli raditi bilo gdje, za bilo koju publiku. I vjerovatno smo došli ovamo sa nekim drugim ciljem. I nadam se da ćemo i o tome razmišljati.